الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Dan alhamdulillah puasa pada pengaji TV mudah-mudahan berbaik dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Yang pengaji TV itu insyaallah yang karunia hatinan ekhanne yang itu puasa pada pengaji TV pesat di Quran besep ini mesebin pagkustagano pamaalaala ini paalaala reminders paalaala baka sa rin may tanutiri baka sa may talibeti bisamihan siway paggiito resa wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yini dembuwa bang pasal kamate siway sisi nagpilisara siway sisi nagpilisara yan pagitandaanin itinin bilisara Dr. Mesebe Pinesip na sige-sige binisara peke asal tandaan yan manusiain sige-sige lipat sige ano yan asal ke kahantin ang manusia gay teke pato ene kemon parkala ang mastegel elo sumagua gay teke pat mesin ng tebista-bistane arta ng tebista-bistane yan andan ng tebistane Erlan ng tewistane, lumaan ng anak ng samin tewistane desep de samin. Sumagua bang dembuwa kamatay asal mas itahanan bali. Nagaling penugata pebisara pebusakaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni akfiru dhikra hadhi mudada. Pekaw mibinne pepesep atau pepesep bi penebut bi yene in kemetay. Pagay tandaan manusia asal sige-sige tekilupa wene. Namang sige-sige pagpesep na sesen balik yan na kaya ano kaya talam man kao. Na so bang kaya kapagpesepin masi-masi asal ini, masi-masi isap asal tekilupa na ini miyan kemetay ng manusia. Buka dapat asal kita tu kani aliben sedih. Kani aliben sedih asal kemon manusia kullu nafsin dha'iqatul maut asal kemon lebayan gania. Miyan bang bilisara dai miyan kemetein makatalaw-talaw. Makatalaw-talaw. Uy gay, bang na ikaw matay, miyan bang lupa ikaw taban di alam sapot, gabi ka makatalaw-talaw, peki ikaw, yatin ang tinonton-tonton, ang halinun, iyo peki yatin ang miyan tinungguan, balik, iyo peki makatalaw-talaw, niya pa siya yan. Sumagwa malkin na ikaw makatalaw-talaw, bang len ikaw usan na po ng bulan, ini ka na siya yan sa yan. Ini makatalaw-talaw. Sumagwa, ga dapat may gipong sa dakang tinalo. Asal gata na asal ito labiyatin bigyan. Game makatalaw-talaw. Game makatalaw-talaw pagigana manusiain ge lumabe pagdilamula. Ge lumabe pagdilamula sa manusia. Game makatalaw-talaw kimitin. Kaniya. Banga si Pinay no edembua mimitin ubos gen mate sa dua ubos ano na to so kabaghelli. Na sa pagigay asal kemon mate. Innaka mayitun epin Allah subhanahu wa ta'ala sinabihin kau pin mati kemo na sa surat mati do labi pina magkamati sa amin etin nage magkatalaw-talaw kimitin do game ke niyan ina suba asal normal yan labihan tan bigemon mati titinin kus mati pinagdilan bulak kasi pag ito may kesusehim hanggang kita pinek pagpesebin ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagibang na kewala idilan bulak kana sa ano nabang parkala mi dalam bulat le this way ketelewanten ini so bang kemetela sama si ge ko manjari ge ko mati asal mati ge ko manjari tenalo si kamata asal mati ge so makatelewin ye banlele ke dalam bulat lele ke dalam bulat bangsaing ge nagkahalan nun hakan men dira pinek kapegdes sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasal kamate manusia asa sumegwa eseb ne
inkemitinin. Nabang masih sige-sige esep inkemitinin. Masih sab sige-sige esep ne bang ini kita kahan ne dalam bulakin. Bang ini kita kahan ne dalam bulakin. Yaitu sung bisrat begitu bag daran itu esep itu bisrat ini sumegua tut bisrat nabihin. Bisan sa kawa bulan asal masih pek bisrat balik. Bisan ini subjektif pasal kemitain. Pege asal kahanam ban manusia lupa. Bang ne kyo dalam sokal. Bang ne kyo dalam andanon asal hap samian bata-bata pe. Bang ne kyo dalam ella bata-bata pe Ahmad. Bang ne kyo dalam dayahan dalam sin dalam kemon ini kan ne. Lu ne. Ine kita riwan sama hinang nuha na lepas na kyo. Ka ni kyo gene pinay na gene te sabon kemitain tao mate kyo sumo. Buhay. Buhay bisan sa inge paghali no sa kamate ubang kemitain ka asal kadugpak sa kao. Tihali kyo. Bakuitan mo kami kung Banu Israel kung Yahudi yung tagna. Kung Yahudi tahala siya bang binis sa kemitain, bang pag-isabot kemitain, migpid, jog-jog, tinalo siya, tahala, paublong, hatin ang megubas. So meguwa, pag-ubas na sa amin, pag-ihatin sa nangkaya, pag inilangan siya kemitain, pinapati mo siya o kemitain, ano siya sa amin. Nagkitibig hay, bang kitibig umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal kemitain, dugpak tapi dugpurug pakiti bisa kimitin sa apurug pakiti bisa samia en eno tabi sumegwa swepek pekatabi iyan pek-7 samia anto si yan harito ubos ng buwa amban kisah miyan si sahabat tinin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tabiin me sallallahu alaihi miyan ni apay na rembuwa story asi amban Abu Darda story pende wa inin duk sampai may hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada buah sahabat mian Edin sa Abi Dhar. Sahabat ini mian dan buah oras mistara perenggeng mikil-mikil dan buah sahabat mian. Kau kita balik mikil-mikil. Sama terpikir-pikir. Ini terpikir-pikir nen. Mian niya terpikir-pikir ne si baran ne si atas telu perkala. Niya terpikir-pikir ne si baran ne si atas telu perkala. Besikan mikil-mikil samian. Lesi baranne uste esse buone pasak pistelu parkala mian ubus mian nia penne telu parkala penne mian makejib aku penne itu pik pasak sepikilan debu sahabat mian nia penne pasak sepikilan ne nia telu parkala penne maka ajib aku tet penne sarta meketengis aku ajaib teman ajaib sahabat mian ubus mesti ke pasik sa pikilan niya sampai ubus te pikir ne makatangis ini mian sahabat men hawa susenit kasi te pasik sa pikilan ne sa amin tesip ne ubus mian ini dahulu meke ajib aku pinne meke asal ajib iye sampai meke sese aku meke sese aku yene mian kahalat te pikir masih sa pikilan ne sa amin ini ubus niya isap opposite ne, aks ne. Ubus sabihan, pasik isap si pikilan ne telu parkala adu isap. Pinene demo sahabat mian, meke suse iye. Mek suse sa magsikat te pikir ne telu to parkala mian, suse tabanan suse sampai net tap mismo matanin tabanang suse iye. Telu parkala meke iye meke jib isa ta meke hap tabanan hap, pasik si pikilan ne. Ubus, besuang isap, inanuan, ilawanan, pikilan telu parkalan, pasak si iye, telu parkala, tepikil ne, meke susi iye sampai metak bay matanin. Susenan atau ini, susenan duk ini, mian kelewan at sabab ini, mian telu parkalan, pikir musikip asik, si pikilan ne. Ubus, tinilawan ang buwa, ini penne telu parkala. Oke Abu Dhar, ini pene telu parkala meke ajib kau serta meke sese kau, meke keke kau samian. Ini wis ini pene telu parkala penum penne bian saplagun atau bian enun si kami patampalon si kami. Penne awalnya pasik penne si pikilanku. Meke ajaib aku ajaib ku penne. Bangwene si tepikil kunduk tepikil manusiain. Tepikil kunduk tepikil manusiain. Mian ajaib ku penne
Yene pinne manusia. Ipinne meke mian anuin mian meke kejipan kun. Yene pinne akuruk manusia. Taha pinne pag-angan-angan kumito si dunyahin. Taha angan-angan din. Ito nang gay wa talang bandal dunya. Taha. Nena kuma kita bitu samia. Manusia itu dalam gana terpikir na kimetay din. Bang na magkarayahan sa amin, bang na hap lesanan, bang na hap kinakanan, hap na kelumanan, yan ito, hetinan kapan ng gana sigdi. Nagana niya, lanyap ni sa amin. Mumilod dun niya. Asal lanap dalam dun na napin na sa amin. Adjay ko, pinabang na siya, terpikir ko, terpikir na manusia, simba manikulay. Ubus, wal mautu yatlubuhu, buga pin ni pikil, kuru pikil ni inkemetain, inano pin ni inapas-apas pin ni iyawe, inkemetain, duk kemetain, apas-apas ni sa amin. Manusia. Tigil ko ito, kalang manusia saya. Makin natesab inkemetain, bang niya mati. Mismo na kita lumaway ang mankubol, magsay hadja kemen tepihil, inano sa amin, pin mati ang manusia niyan. Kubulin bang tigit bisuin asal PSC pasip si kita asal PSC tigit kita asal demu amban etinen pinasip sa amin. Nakita kay manusia yun. Gana dia bisa usap hibutan di bang kita bisa. Kamaki sa kita mga ano niya. Tigit sa amin amati nga na ako tigit. Gaya bisa usap nutan. Low half hadja pag edin ini sa matenuhin pag paghapi-hapiin ato pag ini enjoy isa man ini bito sa galianin. Gana tipikil ini sa lagnap ni. Lanyap siguro niya sa amin. Ito ng buwa bisara sahabat niya sa amin. Hipin ne, may nakupin na mga nasi, buwang may nakupin ni siya, nakupin na siya, manusia. Tahan na pin na pag angan-angan na siya dalun niya, sumewa, buye pin ne, inapas-apas ng kamatay, dok kamatay, kemitin pin, inapas na sa amin. Gata pigilo ni kemitin. So ka, ikitiwi, na kunti bisara niyan, asal inapas tirinin, dumen inirok sinisyo ang kamatay. Si kedue, يعني يطيل عمله ولا يتفكر في الموت. لكن إنه مؤمن الدنيا والموت يطلبه. لكن تها أبد دنيا تبتكيل نلم هتين نفكيلان نساميان قاعد نيا تبتكيل نسدي وماتي. نه هتين دنيا لينا نساميان. دنيا نساميان جنو ماتي جنو ساكي ما كسب تدم مسكين هاي. لكن ما مسكين جنو ماتي جنو تبتكيل نه أصلا تكا نيتو ساميان. Wal maut yatlubuhu buine kawati in kemetain inapas-apas sinarap-arap wa inero bisa dia pun si kamati bang kemetain ka abot siya sa mas kawasi ini si kedua pende mo sahabat niyan aghafilun wa laysa bimaghfulin anhu dia al maut asal ka pende kesed min kemetain asal real tag inkemetain le duman na dunya inkemetain ne real na tag inkemetain ga ne penten penetesen ne mati ga delunen dunya makelemboyehin dunya makelemboyehin yan dan desab inkemetain pekto sito asal direct na kamate kemetain el pen ne ga ne tesen ne ga ne tesen inkemetain Mian walaysa bimaghfulin anhu sumeruwa akahan tekawpin akahan kubaran kun bang kimitin ka pin ne tekaipat ne ako asal masuk pin masih ku pin sana saya itu kalat make ajib bangun saya pin terpikir ku bukti pikir manusia ada saya dah ada pin tesen kimitin sana walaysa bimaghfulin si kitelu bahikun mulia fihi la yadri Allah sahitun alaihi amradinan ini ne kalau kita itu nian ini tu sampai dembo kita saben como nasi ini puas kita pengajian lu sikite ada lu sikite sampai lah ke sana puas ampan nambayang asal bakas niya kalain ta masjid nagtargib sikit tabligin ubus niya pa magjawla natawanin niya si bala si salatul fajarin niya pa magbayad ben sa amin magnasiyat ubus puwas ang mandata masjid niya lu sikit pa tipunan dua tel lampat sa amin kaya pa boleh pisiluma pagini silo sa yan
Lesi central drive system baka siya tipo-tipo. Po sa basa man natawasin ng bayan. P. Sila si Box si bato sa amin nabigyan na lay kurilulukan may ginang sa amin pagkubag sa amin pagtipot-tipunan siya kadagad kasaran nalay nagtipot. Box, teka ka man sa uli ati abe. Si Malik tapos so tapos ka pitro ko pinasa siya kasi yung grupo na na pagtigay-tag ka sa amin si Malik sumilikin na po ba look si Omar pero gusto rin ko si Box sige hindi alam betuin na si Malik okay na ako inupin ni sa ubos na pinalikin na gana niya sumibangantag na pinis ang piningutang at tawanin sa amin plano ine sa amin ubos kasi si Box nabigay si Omar sa amin ubos si Omar ako pinubos ine sa bisano sa amin sampay tepine si limot bisarahil pag limot na sampay tipine si may kinasahan ubos sampay tipine piguan na yung panibagsahe sampay nga na may kemalikin na si Malik si Omar sa amin sampay bahin na sulumain sa amin kanalao ilibag story sa amin gana alay tedo story sampay tekesua mag story sa amin paasik kemo ni istorya dunya sa amin piguan na siyahin bahikun muli apihi layati Allah salatun amuradana etinan piguan ini peguan in pedin si pegsalo sa tepetsipichan si maudu ala yung kana tebisara ini suway kemon tebisarahin bisara dukha sa makasaya-saya sa amyan pasik lay sitanin gana tepikil kamatay umos gapin ne ketawan ne bang negrita ke ini tegistoril Allah subhanahu wa ta'ala siya bisan pin sa mga bagay-bagay atawanan bang ini kipin ne pohetinin teitong pagmurkaan Allah subhanahu wa ta'ala sa amin siya sige ajay ko wala si tepikil malu sa alay pinasiin bawas ng bahayang ng pajar. Niya akan magbahayan si Wai, amin sabi na si isang kapan na siya manano. Sampai medjaw lapis si tinambagan si kita ni. Terus, tag-ano sa amin, inin pinnin salatul fajar din sa amin kahapan din. Inin sa amin magsikirin sa amin kahapan din. Inin sa amin magtalibin sa amin kahapan din. Inin ikrami sa amin kahapan din. Talibin sa amin yan, hindi na sipa. Hindi si Tia si Hamdan sa amin kituhan niya. Nubos sa amin. Tag-ano sa amin, nasiya. Inola stop si pagkano sabi nagkite. Membuat maudhu sa amin. Maudhu sa amin enggak. Dikitel lugar. Pag sikaampat na ini sampai tapasa ini sampai tepi na may kinasanin. Tepi na may sa amin, tepi na may ginuin. Ina sa los at pegsay pinikikin sa amin niya. Neniyan. Bahikun mulia fi. Pin ene sa mga sahabat to. Bahikun ene pin na los at pegsay. Penno na behenan si pegsay tinin peguan ni kaya ni pala si pegsay. Di ba may nangis? Sumasa ini hawak kegnen. Sumewa. Keglay duman pani ina sumigwa asababan amman ene pagmawdu pagistrile gani alit eddo ine teddo den gay kitawande yet pagsalahan de bang hetin ene kay pinne megrida ka Allah subhanahu wa ta'ala si serele atawan ang bangini ki janan pengibag burkaan Allah subhanahu wa ta'ala sesawan ene niyan kikirang sa niya iyan dembuwa sahabat men ajaib si telu parkala niya sa telu parkala si kahalan manusia aku itu, pamante bisa sebarang itu, terehen kita pamante kita, buasal to otek si pikir bistara, buat sahabat asal to otek si kita, to si manusia, tin kekan emban manusia si kamate gania, gana tesep lagi nabanghap parasanen, hap dunyanen, ini itu pikir itu lepas ng kamel law, pek dunyanen sa samian, gana nila senti, banghap pa jalasanen, okay nih, bumitinggi na mati, ubus. Pisi ke tellu yene aksnen ene bistrale pegubos penne tipikine tellu parkala mian paasa kisab si pikiran ne paasa si pikiran ne niya penne tellu parkala niya penne sab tellu parkala me kesuse aku sarta metta buhe matanen sa mian hawate leur atau susenen si tellu parkala mian paasa si pikiran puasa tellu parkala mian o wis tellu parkala paasa si ini pagmatag na pinne niyan ini pinne nekesus ekuhin pagmatag na pinne duk ini meketingis-tingis ekuhin pinne buwa ini sahabat niyan tag na pinne kuta panangis duk tekesus si waktu na pinne kami inambanan we ini sa abdal na manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sige na nalibin mati, ila siya sukto na etinan na si Madina, etinay kinubol na iti pinggalambulak ne, yan asal kemon pinde dunyahin ka ni hawa susedet sa aming sige mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemon na sahabat pinde ka ni. Dambuha sa mangga mo sa oras niya. Lanyap kemon manusiain,
Kemon sahabat niyan si waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati. Gana na tapanangis kemon pagana. Rasul Allah subhanahu wa ta'ala betin sini sa Ahmad Gana Siddiq. Dan buwa benenggehin. Dan buwa benenggehin sini. Sini mo. Abu Bakar Siddiq. Yay mangga melengohin. Sa iyan, hindi siya maamban Allah subhanahu wa ta'ala pundas sa amin gaalarak siya. Dahil pinakam nagproblema. Bang pinne Muhammad mati siya, bang Tuhan Muhammad na pinakam papa, nakam ga mati Tuhan Muhammadin. Makatamba siya, makilibang siya. Bangga din ang katawan na bagay na hinang din. Nabihin mati siya, tara na siya sa kinubol, wala sa kinubol. Ini sa hindi nga, Kitahuan dia sa Rasul sallallahu alaihi wasallam kay misara manggero order man Allah subhanahu wa ta'ala. Gana niya, tin pekale gana pinutan de. Gene kitahuan langon siya kay mo kitahuan ini hawas sere. Tin happy ang panmate ni siya kay mo ko Rasul sallallahu alaihi wasallam siya. Ni ka magkasal. Neng gidan buwa sahabat. Sa abdal ni manusia puasa ban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Bakar Siddiq. Ini dapat nakam problema. Muhammad bin mati sumewa bang ton mamarin paapong be pikilan bin ga mati. Magtuwa tinagam sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyan. Muhammad ga mati sumewa memebetay Muhammad din Tuhan ga mati. Niyan pun nehetin ano bin hap pikilan din balik patambra sa amin ini ren bisan basa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati ga ani sumewa bang yan Tuhan Muhammadin ka adui udah mamansi sa amin ga etinan mati. Mana sinin? Tag na ay kasusihan din. Yan ay pin pirakul hibba. So waktu ni pin ni kami ng banan. Wa yan ay etinan kinalasan kami ene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kedua, yan pin kasusihan kun duk ketelawan kun yan ay haulul muttali yakni nuzulul maut. Yan ay pin pangtek kan pin si aku duk sikaam yan ay inkimete. Kitalawan din, ini ikipiningisan din sa amin. Pagtek ka na pinisiin kemitain, pagkikita kita kapagay. Gigit kapagay, bisan do sa inge para sa hante aples sate, bang sate ina sa amin, bang tek ka kemitain asal masih. Miyan kitigay kapagay, miyan si kemitain si ina pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sa amin si miyan kita. Ubus, si ketello. Jay pinne kisasihan kun. Pag ubus kumate, ubus kumate, ga dapat asal pinapmate ko, pinagdalang bulan. So may niya pin na oras ko. Niya oras ko, puwas ang bankemetay ko pinetengge ko Allah subhanahu wa ta'ala sa harapan ne, tiyaw na ko bang init e bisarapon, bang mag-aansal ko atau bangay. Dan buwa hindi po sang katalawan na tujo Allah kapiningisan din, puwas ang banir. Niya dan buwa oras te pinetengge dan buwa, tinan binuwi turjuman. Tiniyaw kita ben dan buwa dan buwa, tinan. Ga niya interine, ga niya mag-translate si kita. Kita ga ko tayo mag-aral. Tawad siya law kiamat. Bino kita bi Allah subhanahu wa ta'ala bisar. Bidun turjuman kanya mag-translate si kita mag-arab lo na kay mag-arab. Tinan bisar Allah subhanahu wa ta'ala mag-arab ko Qur'an. Kita tayo mag-arab. Sumegwa gani tandaan na asal kita bitan magharap do Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ada oras tinilaw kita buwene. Okay Muhammad, okay Malik, okay Fox. Hinang no o ega hinang mo yan. Wa hinang mo sa amin, sa amin. Buin Pero Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kunna mu'adhibina hatta nabasa rasula. Bangga pinitek ka Nabi sikam okay. Subay bakastek ka na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikam ngaka-ngakahan ka sa amin. Sa amin pag-agamahin, sa amin pagsambayangin, sa amin pagpangedin, sa amin pagbasa Quran, sa amin kemon. Ubus, wega hinang mo. Wega hinang mo. Mismo, sabot si harapan niyan. Pinesong si kita, pinurong si kita. Okay o Sirul, okay o Musa, okay o Malik, okay o Mian Umar. Ikra kitabak. Ito, napindi kitab paman, napindi kitab niya. Naman kita nilagay tao, mas sa kitab, dito sa logo na ikaw sa Muslim. Ini tayo natin. Butiya asal agama, hindi Bin Allah subhanahu wa ta'ala, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Tagna kita binuntut ilmu ka ng sambayan. Manusia kaya ngaji. Ini dan buat mengaji, itinan pardo ini. Pagkas bisara kulo si kita bisa pardo ini. Si sinadahi. Si Sinadok sa Riza Malis, ini hukuman mengajiin si kita.
Lelarok din de, bang pasal pag-ibadat parduain. Ini nanti parduain. Tinilaw hatinan kita dan buwan ko magsambahayan tawag sa law kiamat, weke umusa ka ngaji. Weke umaligta ngaji magsambahayan. Dumet bang engineer, bang doktor ko si box to itin para kipaya. Gate enuk tebi kemon bang basta tebi kesen okay. So bang ene pasal pag-ibadat ko kita tebi to asal da hukuman nen tabuti de sa law kiamat manusiain banggay ngaji tinilaw dan buwan weke ngaji sa Quran. Weke ngaji pagsambahayan. Wala ka nga dyan paghaji, pagpuasa, pagsagat sa amin, pardo sa kao. Di ba, buwa ng buwa, iti pardo ay din, dan buwa, iti tinilaw tawag sa lukyan. Nainit. Inim tagna. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da dapat pinne, o Muhammad magsampahayan kayo taos. O ka Muhammad magdawa ka taos ka, sumiwa pinne, iqra. Masa kayo ngaji, kayo helu, heti unda, o Quranin, heti ungkara, pinne, mangkin kayo pasaplag, heti, Ya ayuhal muzammil qumil layla illa qila atayamul mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Puas amban, iqra bismi rabbikal ladzi puas amban ini sumago hatin ang pagtao ni ko hatin ang magpasampay sa kanya. Naib, sikite ni gak dapat asal ene mengejin, ene niyan agama Islamin asal fardu sikite ni fardu kifaya, dengan ni sunnat sumago fardu ain sa amin sikite be buat buat. Tahu cerita kau, basah. Namang bite bi gak ngaji itu. Ini tersalah. Dalam kubur ni atel soal dalam kubur tabut pinapatay tabut kita usi lipena tekka manusiain tekka malaikatin balik ang marita langit mo nyawatin pi pinabalik elo manusiain balik Allah lagi patu kita inudin si dan tibsrat si kaharan tembi mian elo manusiain balik dalam kubur ni uy pinakilong balik sabab duk tetilaw Ahmad bagaimana elo ge tetilaw biro balik pilo Allah subhanahu wa ta'ala dinat wallahu subhanahu wa ta'ala bino nyawanan si malaikatin pinabalik pis iye o ka pinne may malaikat ko pabalik mi pis yan nyawanan lupinne miyan kam kipag bisara ini tinilawin duman ba sa harapan Allah subhanahu wa ta'ala dilam kubur ba pinikelong kayo balik wallahu subhanahu wa ta'ala ini sabab niya alay tilaw tilawin sinna kan magkasabihin tilawin magkasabisara tilawin ini umar Marabbuka si Malik. Ini sini Tuhan nun. Itag-matag na natin, amat tinaw siguro. Sini Tuhan nun. Masa. Bang mu'min, bang si Malik, si Umar, sabi sa akamda si kita binigyan ito hantin. Di kita bitaw mag-Arab sumiwa, pag ang siya, pindawa Tuhan kun sumiwa, Allah, Rabbi, mag-Arab. Mag-Arab kita. Sabi kita hantin, pinunta, bisa Allah SWT. Si kedua, ini Malik. Sino pindah imam? Bang tu imam tembi si istilah si Umar. Di mana si Umar imam tembi? Sumugwa sino imam tembi? Yene Quran Allah subhanahu wa ta'ala tembi. Iti imamin pinumutan. Iti mutan dia kaman ini Quran. Wa man nabiyuka sino nabiyun. Bang mu'min kan sila miyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumugwa bang manusia ginut pangandakan Tuhan ini. Ini balik. Israel. Man rabbuka? Ini seruan saya ni. Penyemas mati. Saya bisa niyo dalam hadis. La adri. Manusia gaya tahu mag-Arab duk kafir pesa dalam kubur pinabistara Allah subhanahu wa ta'ala mag-Arab bisarana. Iyo dalam hadis bisarana. Pinne la adri. Gaya pinne kita Tuhan kung sino Tuhan ko. Subhanallah. Kita bigay anak muslim, anak yakan gaya Tuhan tabi. Wa man nabiyuka. La adri sino Nabi nun. Butuh pilihan basa pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi tanbi. Magtanda lang dalam kubur sa amin, Nabi tanbi kay kita antar sa amin. Ubus ini wa ma dinuka. La adri kay kita antar sa amin. Dumain pe may kipungutin sa agama Islam sa Allah dalam kubur pe. Dalam kubur pe gay tinilaw na kita bi pinabisa na kita bi. Na mas labi ni bang si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala tinilaw daw pinangurong si kau kita kung dinapungas sa iyo. Ini ito bisarada. Dalam kubur pinanungan kita tinilaw daw hadya kini kung makansel. Mangkin sa bang si Allah kiamat. Dumayin na ka at tinaw tinakpiaw ka pinaw sirul awartiya na basaw ni kitab nun. Bugay kita bitaw masa. Bang lo hadya binasatin biini. Tabiya sa miya. Binasatun pagi. Aku tabib, doktor ko.
mian school system atau may engineer po sa mian, no sa may mathematics atau sa may science, inutin bi. Binasay, gahay. Dumali mga istilo sa atin. Bangga Qur'anin basatin ito, bangga katuhan tabi, basatin tawag sa lukya. Buin gani atau juman, hetinin tialaw kiamat asal masih kita magharap. Tinilaw Allah subhanahu wa ta'ala, gani mag-translate si kita biduk Allah subhanahu wa ta'ala sa amin kita bi. Hetinin tilaw sa amin, bang ine, mian hinang undok bang ine, mian minasanong tami awa, pinurong sa kao, bang ine, mian bakas teleway nung ito sinunan sa amin. Ubus, al-lukub, sikatalo al-lukub, bayna yadillah, la adri ila ayna ya'muru bi rabbi, ila jannati ulinar. Kitalawaan kung pinne, bang na ko pinne si waktu, nengke si harapan Allah subhanahu wa ta'ala. Si harapan Allah subhanahu wa ta'ala, tinilaw na, pag-ubus ko tinilaw, tines, pinabasa sa amin, bang ine, dakan na tijukuin pag-ubus, bang magdilan surga atau magdilan darga, pinine sa amin. Kitalawaan niya. InsyaAllah bang pinat kita biya, tinanina tawad siya lawin, yan dinaap kita biya Allah subhanahu wa ta'ala magdilan surga. Yan kitalawan yan dan buat sahabat niyan, yan sampai mis babatanin, yan si azas terlupar kalam yan. Belik ko si Kaisa, yan si waktu etinan nagkisusihan, nangis siya si waktu inambaran ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kedua, yan bang petik kasi siya gay katawan gay itutuk na bang sumiyan kita ka-inkimetin si siya. Si ketelo. Yan ketelawan din, bang na iya pinaharap o Allah subhanahu wa ta'ala sa rapat na tinilaw, pag-ubos bang tungan na ganap o Allah subhanahu wa ta'ala, bang magdalang narka atau magdalang sultan sa amin. Ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ketelawan ini dan buat sahabat niya. Po sambaniin, niyan tinatapos oras din bi, sa nabalik yung sawan niya, tambane, dalam absen, tambane, etin kopi medolika sa amin, kunting yung bisrato, niyan namura-murahan pe kutibi, bangpain etin kitibi gay, ini, tahala ang bangkite ini kepengesepten di kibeteten. Kibeteten di salta ini samen kaharanten di antag-antag dunya tabi, antag-antag tempat tabi, antag-antag waktu tabi samen sumembuat bang kibetein. Asa harap-harap tabi ini paharap juga di samen. Hada wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.